Aretadima Moefangedi Johane says to us, but the hour is coming and is now when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seek such as this to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit. Are rappeling. Thuso ya rona e lebitsong la Jehova ya entse mahodimo le lefatshe me a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Putheo e halalelang a keleneo mohau le kgotso le lereko ke Modimo wa rona le ntate wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Sengwena ke le amohela ka diatla tseo pedi ka hare ho tempele ya Jehova. O sa kgathatsehe kampo o sena taba o ba o mang, o tswa kae, o ya jwang, o apere jwang. Sa kgathatsehe o ba o motho ya imetsweng kampo o ya nyakallang. Pele ho Jehova re bantle rohle. A re tswele pele re amohelane ka hare ho tempele ena ka ho bina Hosana 4:10. Ha ke le tje ke le mobe ke le ya kgesehang, na hara baetsadibe ke bone jwang.
Dumelang. Dumelang. Kana ke kgwedi ya bafumahadi o thata. Ha o bua, you must mind your language. Makgowa ba re o ka nna o thwe o entse eng. A re tadime mo Pesalema ha bua le rona Psalm 143. Ntate Thewa ko e control hantle. It's too loud on my ears. Ha bua o 143 o re Jehova ke bitsa ho wena o phakise o tla o nthusa. O sekehele lentswe la ka tsebe ha ke bitsa ho wena. Thapelo ya ka a ke nyolohele jwalo dibanong tse nkgang ha monate pele a hao. Le kemiso ya matsoho a hao a ke abe jwalo sefahlong sa hao se halalelang. Jehova, bea lesedi pele ya molomo wa ka, o lebelle monyako wa melomo ya ka. Le rona hoseng ona re bitsa Jehova hore a tla be le rona e be lesedi melomong ya rona le dikelellong tsa rona. Ha re tswela pele re rorisa Jehova a ke re mo tumise ka ho bina Hosana 223 ka dinako tsohle morena ka a ko nkgopole ke a rapela.
ka metsotso yotlhe ha re tlholohetse Jehova re kopa ke a bapele rona bane ke ena modimo wa rona. Dafita sefeleng sa hae sa mahalote o hlalosa pineng yena ya Psalme 103 o re boka Jehova moya wa ka tsohle tse ka ona a di ke di boke lebitso la hae le kgethehileng. Boka Jehova moya wa ka o ske wa lebala ditshitso tsohle tsa hae. Ke ena ya tshwarelang makgopo a hao ohle, ya fodisang malwetse a hao ohle. Boka Jehova moya wa ka. Ke ka hoo ke reng re rata ha re ka bona Jesu letsatsi lena. Taba ya hae ke lesedi le lelekisang lefifi. Hosana 156.
ya batho ba ka mo tshwenya ha ba ka ke ba mo senya empa ba leng boi ba tla teneha ba lahlehe. Ha re tadima Mopesalome Psalm 66 o bua le rona ka mantswe a reng phahamisetsang o Modimo meoyo ya lona ya thabo, lona mafatshe otlhe, rokang kganya ya lebitso la ona, le o tlotlise ka dithoko, e reng o Modimo mesebetsi ya hao e tshabeha hakakang. Ka baka la boholo le matla a hao, dira tsa hao di ipea ka tlase ho matla ho wena, lefatshe lohle le tla o kgumamela, le o binele, le o dise lebitso la hao. Hobane wena o le Modimo, lefatshe lohle le tla o kgumamela, le o dise lebitso la hao. Hona fapanong hona le sediba.
Ke ema sefapanong ka tshepo e tiileng. Bane ke o Jehova fela mo re fumanang tumelo ya ka mehla. Ke ka hoo re mmokang. Le mo rorise Modimo sehaelong sa ona. Le o rorise lehodimong lentsweng le matla. O roriseng diketsong tsa ona tse phahameng. O roriseng ka boholo ba ona. O roriseng ka modimo le terompeta. O roriseng ka Palesterina le Arepa. O roriseng ka meropa le mehaello. O roriseng ka modimo wa thomo le dikgole le kaphala. O roriseng ka Sampala modimo o tlhakang. O roriseng modimo o senkele a ko ba apese ka matla. Maapese ka matla. Bane kholo la me tshepo ya ka e tla shwa le yona. Osflor Jehova ke lefika la ka, o lefika la ka.
tle ke utlwe batjha ba dumedisa bomme ba bona. A re eme ka maoto re tiise bomong ba rona ho Jehova. I stand tall. Hosana 226 ke utlwa mothusi wa me.
a re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Baroma. Kakaretso ya molao wa Jehova re fumana Baroma kgaolo ya 13 temaneng ya borobedi. Sehloho sa yona se re legato la boena. Baroma kgaolo ya 13 temaneng ya borobedi. Ha re fumane balea ka mokgwa le tsela ke ena. Le se ke la ba le molato motho ha e se wa o ratana. Bane ya ratang ba bang ka ena ke ya phethileng molao. Bane melao e reng o se ke wa feba, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa beya bopaki ba bohata, o se ke wa lakatsa ntho ya e mong. Le ha e le melao efe le efe e sa leng teng e akareditse ke polelo e reng rata wa heno jwalo ka o ithata. Lerato ha le etse wa habo motho hampe. Ke moo lerato le leng phetho ya molao. Lerato ha le etse wa bo motho hampe. Empa rona batho re batho ba fetohang. Ke ka hore dumelang o ba di be di teng Hosana 112. Jesu Christus. Epistoleng ya pele ya maapostola Johane, kgaolong ya pele temaneng ya borobedi, o bua le setjhaba se senang kelello le mamelo. Bua le bona ka lentswe la bophelo. O re o bona ha re re ha rena sebe re a ithetsa. Nnete ha eyo ho rona. Ha re ipolela dibe tsa rona, Modimo wa tshepeha, o lokile hore o re tshwarele dibe, mme o re hlatswe bokgopo bohle. Ha re bolela hore ha rena sebe, re o etsa o leshano, mme lentswe la ona a le yo ka hare ho rona. Ha re ha rena sebe re etsa Jehova ya leshano, mme lentswe la ona le tla be le siyo ka hare ho rona. Rona jwale ka ba Kreste ba dumetseng ho Modimo ya halalelang, wa tshwanela o ba o seng ona re tadime ho Modimo wa rona re kope tshwarelo. Bana re akaraba le lerato la o rata bana ba borona. Ha re akaraba le kutlwisiso ya o utlwisisa molao wa Jehova. Ha re akaraba le mamello ya o mamella dikgalemelo tse tswang ho Modimo. Ke ka hoo re hlokang ho rata bana beso. Ka mantswe a jwalo, e mong le e mong wa rona tshwanela ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste, a ikopela ho Modimo wa hae ka mantswe a reng.
bodijweng bja mahlomola moo ke leng. Dumelang. Bontate dumelang. Le tswile hantle. Sopo ya mashonja e se le ready for bomme ke kgwedi ya bona. Re ba shapa ka maotwana mashonja ntho tseo kaofela. Bomme dumelang. Le ba batle tje. Hi guys. Are you good? I doubt that. Huh? It goes like this. The mojo goes down. Una le motho to go when I get it. Ko mo jwetsa hore Jehova re setjhabeng atamela. Bana ke a bona ba bangata ba rona o phela o le one mo atamela. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng ya Jehova.
Thank you. Thank you. Are etsa jwalo, are etsa jwalo. Ke kope ya tla ntsamaya le rona kampo le nna ya tla ntsamaisang ke a bona tlo tlamehile ke fumane mong wa bontate hape a tlo toleka tsatsi le leng ke tlo sebedisa o tla loka a ke ba shebile tje ya ke re leitho le a bona gore ke mang le ntate maloma wa ka ra ka sepalama sefala sena ke a se bona a ke bitsa o Simpho a tlo tsamaya le nna a re ntse re eme jwalo re tlo rapela a re rapeleng dula le rona morena wa rona re tsebe o utlwa molemo wa hao wena Jehova bane re bafutsana ba senang letho ho rona ka dinako tsohle modimo wa rona re bafutsana ba hao a ko tlo dule le rona mongadi ya bophelo bane lentswe la hao le tle le matlafale ka haro dipelo tsa rona ka dinako tsohle o re thuse re se fapohe molaong ya hao e metle dula le rona morena rona kganya ya hao e bonesetse ka haro rona ka dinako tsohle o be wa rona re tsebe o di bona
ditholwana tsa hao tse ntle Modimo ya halalelang. Dula le rona Jehova mongadi ka lereko le ka toka ya hao Morena. Bane ka dinako tsotlhe ha re le haufi le wena Modimo ya halalelang. Meleko e ke ya kena ka hare ho bophelo ba rona. Re boloke Jehova ka dinako tsotlhe. Le dikotsi o re phemifise tsona Modimo wa rona. Bane lefatshe lena le tletse ka makgopo a ko re pholose ka dinako tsotlhe. Re tsebe ho ba le kgotso, re phele le wena Morena. Be re phele ka wena Modimo ya halalelang ka dinako tsotlhe. Re be haufi le wena. Lentswe le tlang ho balwa Modimo ya halalelang. E re ka dinako tsohle le dule ka hare ho dipelo tsa rona. Le jale tholwana tse halalelang lebitsong la Kreste. Be le moabi wa lona. O thibile ditsebe tse kwalehileng. Mme di utlwe ka lerato. Ka Kreste Morena. Amen. A re duleng fatshe. Putheo e halalelang tumelle ke o dumedise ka lebitso la mmoloki e leng Jesu Kriste. Amen. Brothers and sisters, allow me to greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ke a dumela ke nako ebile ke motsotso mo ke tlang o kena ka hare ho pelo ya hao mohlomong ke ba ke bodutu. I know it is time now to get inside your heart and have some budutu. Empa ke re ka nako yena qhanolla o dule fatshe kgenene o be motho ya etileng ka ntlong ya Jehova. But at this time, I say stay back and relax and enjoy the word. Bane lentswe la Jehova ke melodi ya ditswere e bakang monate ditsebeng tsa rona. Because the word of God is like a beautiful song that is sang and we can hear it in our Re ka re ears. kgwedi ya mafumahadi. We are in the Women's Month. Bile ke thepelo ya ka bile thepelo e mong le mong moabi wa lentswe. And it is our prayer as each and every one of the people who are giving us the Hore word, mafumahadi a ka dula bolokesehile ka dinako tsohle. that women are always and at all times be safe Me ba fihla morering o mosweu. up until they grow very old O sena hlekefetso malapeng a bona. without any abuse in their Sena families. hlekefetso lefatsheng leo ba phelang ho lona. Ke ka hoo ke reng Morena a le pepe. That's why we say, may God see you Fihlela Kreste a le hopola. until Jesus Christ remembers you. Selemong se fetileng, Last year, kgweding yena kampo bekeng yena ya at mafumahadi, this very week or this month of women, buile ka tumelo ya mme ya we halalelang. talked about a faith of a holy woman. Tumelo e sa thekeselleng ya Maria Magdalena. Faith of Mary Magdalene, which was steadfast. Sengona ke rata o mema o tlo nyaya qoqotho ya hao. This morning we invite you to come and quench your thirst Ka lerothodi le tswang kampo le keleketlang legameng. with the droplets that are tripping through the cheeks Legameng la mora Hekia. of the son of Hekiah, Eo eneng ele moprista wa Matothe. who was a priest of Amatot, Ya tswang lefatsheng la who Benjamene. comes from the land of Benjamin. Lentswe la Jehova o sengona re le fumana mehleng ya Josia. The scripture today, we find it in the Yo ke Josiah's time, hlalosang ke mora Amone mora Juda. who is Ammon's son, Judah's Moprofeta son, wa dikgapha. the prophet of tears. Ne mo tseba moprofeta wa dikgapha. Ke Jeremiah. Amen. Kgaolo ke ya pele. Jeremiah chapter 1, Temana ke ya bone le ya bohlano. verses 4 and 5. Ke moprofeta wa dikeledi ya dikgapha. Ka dinako tsohle na phela Allah.
Jeremiah chapter 1, verses 4 and 5. ya e fumaneng ka puo e nngwe a ka re qotsetsa yona be ya tla buang hape ka puo ya sekgowa le yena a ka re fa yona. Fapanong ki dule ho be ho fele dintwa mona ki be ki fumane moqhaka ka sona sifapanon sena. Amen. Ka puo ya setho Ka Sesotho Jeremiah ke wa pele ho tloha temaneng ya bone, sehloho pitso ya Jeremiah. Temaneng ya bone e re, lentswe la Jehova la tla ho nna la re, ke o tsebile ke so ho bope mpeng ya mmao, o so ho tswe popelong, ke o kgethile mme ke o beile moprofeta wa ditjhaba. Amen. ke o tsebile ke so bope mpeng ya mmao, ke ka hoo ke o beileng moprofeta wa ditjhaba. That is why I put you to be a prophet of nations. Sengona bukeng ena ya Jeremiah ke mo re tla o fumana sehloho sa rona se reng This morning in this book of Jeremiah, this is where we get our title that says, Jehova ya tsotellang. Jehovah who cares. Jeremiah ona o buiwang ka yena This Jeremiah that we are talking about, ho thwe ebile moprofeta mehleng ya it Juda. is said that he was a prophet during the times of Jude. Bile moprofeta nakong eo a neng a tsamaya mehleng ya Babilo ka nako eo wa ha Babilona. It is said that he has been a prophet at the time of the destroyal of Babylon. Ha ntse a le dikgapha jwale ebile moprofeta ka dilemo tse ka bang 40. While he was in tears, he has been a prophet for about 40 years. Batsebi le bahlatholli ba buka ya sedumedi ba hlalosa ba buka ena. The scholars of the Bible, they explain that this book, Ka ba mohlomong e ngwetswe ka selemo sa 627 BC. it might have been written at the said time, the said year, Ka nako eo marako a Jerusalema a neng a phusulwa ka teng. at that time, that was the time where the walls of Jerusalem were being Fihlela ka destroyed. selemo sa 586 BC. Up until the year 500 before Christ. Dilemong tseo o ne o le hlakahlakano ya At sepolotiki. those times, there were political riots. Maemo a batho le ona e ne e le a sa jeseng The monate. situation at that time was not a very happy one. Ba ne ba tshwenywa ke se etsahalang ka hare ho Babilona. Because they were worried about what was happening inside Babylon. Abane ka nako eo marako a Jerusalema a neng a phusulwa kampa a thuwa ka teng. That was the time when the walls of Jerusalem were destroyed. Empa Jeremiah ena o tho qadile taba tsa hae tsa seprofeta nakong ya morena King Joshua. But Jeremiah, it is said that he has started his prophecy at the time of King Joshua. Tabeng tsena tsa hae tsa seprofeta In this prophecy of his, o ne a profeta ka ho kgutla a Modimo wa he hae. was
prophesying about the coming back of Jesus Christ. hlalosa oba mehleng eo morena Josiah ya neng a le It teng is explained that at that time, King Josiah, that was there at the time, a ne a tadime Babilona le Jerusalema ka nako eo o ne o senyehile ka when teng he was looking at both Babylon and Jerusalem when it was in ha ruins, tadima seporofeta sa Jeremiah when he looked at the prophecy of Jeremiah, bona e le seporofeto se sa ratweng ke batho se sa he tlwaelehang realizes that this prophecy is something that people didn't like and people were not used bane to. Jeremiah o ne a hlalosa ka tshokoloho ya batho hore ba fetohe Because Jeremiah was talking about salvation and repentance of people. hore ba kgutlele ho modimo wa He bona says they should go back to their God. bane ditsietsi tseo ne di ba kopana le tsona ka nako eo o ne le ka lebaka la ho ba tswile ho modimo wa Because the bona trials and tribulations that they were going through, it was because they have turned their backs against the God. hlalositse ho ba Jeremiah ke mora We Helikane explained that Jeremiah was the son of Helikani. ha o e hlalosa kampa o e tadima When hantle it is translated and we look into it, o tlo bona hantle ho ba Jeremiah o tswa lelokong la it Benjamin says that Jeremiah is from the genealogy of Benjamin. e hlalosang ho ba o tswa lelokong la Levi It means that he's from the lineage of Levi. e hlalosang ho ba ke leloko le neng le tshepa modimo ka dinako That was the tsohle lineage that always trusted God. leloko lena e ne le leloko le dulang ka dinako tsohle le bitsa ho modimo wa This bona was the lineage who at all times have been calling on God. buka ena ya Jeremiah ha ne e ngolwa This book of Jeremiah, when it was written, ha ne e ngolwa motseng wona wa Anathoth when it was written at the place called Anathoth, hlalositse o ba o ne a ba bona kampo a ba lemosa ka seo tla etsahalang ho bona we have explained that he was warning them of what is about to happen to them. o ne a leka o ba He lemosa was warning them ho ba le bootswa bo ba ka bang ba boetsa mohlomong because even the adultery that they might have been tse doing, mpe tseo ba ka beng ba di etsa the mohlomong bad deeds that they might have been doing, tseo ba di etsang hore ba ske ba dula le modimo wa what bona they have been doing, the deeds that take di them tla away from fetoha God, madimabe o they will bona change into bad luck unto them. ke ka o Jeremiah That is why this Jeremiah a ba bitsang ho ba fetohe calling them to repent. ore ba He fetohe says they should repent. ba tlohele tseo ba di They etsang should leave all their bad deeds that ba they fa are doing. molaetsa wa He tshepo gives them a message of hope. molaetsa o reng there shall be The restoration message o reng ho tla ba le ntjhafatso. ka hare ho ntjhafalo eo In that restoration, ke moo ba tlang ho tsamaya le modimo wa this is where bona they will work with their God. ha buka ena e ne e When ngolwa this book was written, ho ne ho se monate ka hare ho there Jerusalema was no happiness inside Jerusalem. ha buka ena o ne e When ngolwa this book was written, o ne le ka dinako tsotlhe e le dikeledi le at all dikgapha times there were tears all over. ke ka moo Jeremiah a neng a bua le bona That is why Jeremiah was talking a ne a to them. hlalosetsa ho ba fetohe ba nke modimo o boele ba kgutlele ho He modimo wa explained to bona them that they need to repent and go back to le ha ba God. ne ba sa ikemisetsa ho kgutlela ho modimo wa Even bona if they were not intending to go back to o God, ne a ba bontsha ho ba modimo wa bona ke ya lokileng ya he halalelang was trying to show them how good God is and that he o is ne a ba holy. reassura ho ba modimo wa bona a ke ke a ba O ne latla a ba netefaletsa hore their God will never forsake them. o ne a ba netefaletsa hape ho ba modimo wa bona o tla ba tsamaisa He ditsietsing was reassuring them that their God will take them through all the valleys. o tla ba of mo death. ntlafatsa He will make them good hobane ke modimo ya renang because he is the King of Kings. empa mo re badileng But where we have read this morning, fumana lentswe la Jehova le tlela we Jeremiah find the word of God coming into Jeremiah. lentswe le re o The Jeremiah word says unto Jeremiah, ke o tsebile ke so bope mpeng ya mmao I have known you even before I created you in your mother's womb. o so tswe popelong ya Even mmao before you got out of your mother's ke o womb. tsebile I have known you.
ke o I have kgethile chosen you, mme ka o etsa moporofeta wa and ditšhaba I have made you a prophet of nations. ka gare a maemo ana a temana ena re badileng Inside this verse that we have read, go read, totobetso ba jehova o tseba it is jeremaya clear that Jehovah knows Jeremiah. o tseba ka mo a bileng ka teng kampo monagano wa mme wa hae wa o He tseba knows how he has been or how her mother's mind has been. ka mantswe a mang mona jehova o re o In jeremaya other words, here Jehovah le is saying pele to mme wa hao a Jeremiah, ka dreama o ba le wena le ka nagana gore o tla ba teng ke o even tsebile before your mom dreamed about having you or you being here, I have known you. ena ke tiisetso e tibileng ya tsebo e keneletseng ya jehova o jeremaya This is a deep reassurance that is coming into Jeremiah, bane jeremaya ke sebopua sa because hae Jeremiah is God's creation. tsebo ena ya o hlalosa oba ya tsebo ya jeremaya pele o tswala o yena The knowledge of knowing Jeremiah before he was created, e bontsha oba bophelo ba jeremaya it shows that Jeremiah's life, bo molemo o jehova obane ke yena ya bo it tsebang is more important to God because he is the one who knows it. ke ka hoo pitso ya hae ya boporofeta e leng ka teng That is why his prophetic calling is like e that. lokisitswe ke modimo wa hae pele a ka It tswalwa has been set aside by the God even before he ha o was tadima born. lentswe lena la pitso ya When hae you look at this word of the calling of hlalosa Jeremiah, oba jeremaya ke motho ya it kgethilweng explains that Jeremiah is the chosen one. ha o bala bebele ye nngwe ya phetolelo ya new version e re I've set you apart When you read in other version, e re, "Ke o behelletse ka thoko." ka mantswe a mang ka puo ya seberu ke hlalosa lentswe le reng kadash In other words, in the Hebrew meaning, it says Kadash, ya kgethuweng the chosen one. jeremaya se motho fela ke ya Jeremiah is not kgethuweng just anyone, he is the chosen ya one. kgethuweng ke ya The one who has halalelang been chosen by the Holy One. ye ka mantswe a mana e hlalosa goba jeremaya se ya kgethilweng fela ke ya kgethilweng ebile a It halalela is because it is explained that he is not only the chosen one, but he is chosen and holy. ke motlotsiwa wa modimo He is the one who has been called by o Jesus kgethetswe Christ. sepheo le morero o He itseng has been chosen for a certain purpose. o kgethetswe o ba ya halalelang ke modimo He wa has been hae chosen to be the Holy One by his ha o God. bala temana yeo qetellong ya When you ona read that verse at the end e of totobatsa it, mantswe ana ke buang ka it ona shows clearly the words that we are talking e re ke o about. kgethile It says, "I have chosen you, mme ke o beile boporofeta wa and I have ditšhaba made you the prophet of nations." sena se tlhalosa goba jeremaya ke o kgethuwe o beilwe mo a leng It explains teng that Jeremiah has been taken apart, has been chosen and taken into where he is. feta ba bang kampo wa tlhoana le ba bang ba baporofeta ba jerusalema ka gare o motse wa juda As compared to all the others inside the Jude. molaetsa wa jeremaya o tswa o modimo o bane ke yena ya mo romileng ya The halalelang message of Jeremiah is coming from God because he is the one who sent him and he is bane modimo o ne a bona se etsagalang because God saw what was happening at that time. ke ka o ya bitswang moporofeta ya That dikgapha is why Jeremiah is called a prophet of tears. phuteo e halalelang The Holy Communion. dumelle o sengwana ke qale ka potso Allow me this morning to start by asking you a o question. na le dipotso bophelong mona mo re phelang There teng are questions in this life that we are dipotso living in. tseo tse ngata tse re ipotsang tsona re le batho re sena karabo ya There are a tsona lot of questions that we people, we ask ourselves, but we do not have answers. e to nngwe them. ya dipotso ke lentswenyana le reng Some gobaneng of the questions is just one word that
says why. lentswe lena le qalang obaneng This word that starts by saying why. hlomong bophelong ba ka ke re obaneng Maybe in my life I'm asking myself why. baneng ke fetohile tonki e jarileng teu tshemong Why am I like a donkey who has heavily burdened? baneng ke kula empa ke sa fumane Why am pholo I always sick but I'm not getting any healing? baneng bophelong ke le madimabe tšeo feta batho ba Why bang in life am I the one who has the worst luck of all people? baneng ke phela ka meokgo tsatsi le tšhabe le be le dikele Why am I always crying day and night? potso ke baneng dikgapa tsa ka di le magameng The question says, why are my cheeks always having tears? letsatsi le le mehlatlong ya dinone Even when the day is light or it is at night. baneng thaka tsa ka di tswela pele di atleya nna ke sa Why tleng are my peers successful and I'm not getting any baneng nna ke le kgutsana ye phelang ka keledi Why am I that orphan who is always crying? baneng Why? batho ba sa nrate Why do people not like me? baneng ke phela jwale ka mmutlanyana Why do I live like a rabbit? baneng ke phela jwalo ka mmutlanyana ke kolota mang bophelong Why do I live my life as if I'm a rabbit? baneng Who ka do I lapeng own? la ka molekani wa ka sa nkutlwe Why monate is my partner not giving me any joy? baneng lapeng la ka o sena botsitso Why is it that in my family there is no stability? baneng ka lapeng la ka o sena mahlonolo Why is that in my family there is no luck? baneng ke latlhegelwa ke baratuwa ba ka Why do I keep losing those whom I love so much? baneng mosebetsing ba sa nkele hlooho ha ke bua Why is it that at work they are not taking note when I say something? baneng ha ke bua fela ke fetohile letshea fela dikopanong tseo ke leng ho Why is tsona it that when I speak or when I say something they are not taking me seriously? I'm like a laughing stock. baneng mohlomong moruti a sa etele kapa a sa mpuisi ka hare ho tempele ya hae Maybe it's because my pastor is not visiting a me. tempele ena ke ya moruti kampo ke ya modimo na Is this congregation, does it belong to God or does it bane belong ke to the fetohile fariki bophelong Because I have turned as if I'm a pig in life. baneng Why? bophelo bo mfetohetse Why is this life has turned back its baneng ke on me? phela ka ho swetsa Why is it that I always have bad luck in my ke re life? baneng ke tshehile ke fetohile letshea fela metswalleng ya Why ka is it that I'm a laughing stock in my peers? baneng ke fetohile tshwene mosebetsing wa ka Why is it like I'm just a monkey at work? baneng ke fetohile tshwene lelapeng la Why ka is it that I'm just like a monkey in my baneng family? ke fetohile tshwene ka hare ho ntlo ya kreste Why is it that I'm just like a monkey inside the God's church? baneng Why? bana ba ka ba ithuta empa ba sa My tleng kids go to school and graduate, but they do not baneng succeed. bana ba ka ba sa fumane Why are mesebetsi my kids not getting any ke employment? potso ena This is hobaneng a question that I'm asking e myself. mohlomong re Why? hlokang dikarabo tsa This is a yona question that we do not have answers to. ke a tshepa le wena o na le potso yeo e potsang I obaneng believe that you as well have that question that you are asking yourself. bane potso Why? ena obaneng ba bangata ba kene lebitleng ba ntse ba ipotsa yona This question, even more people have died still asking themselves this question. ba bangata ba fetohile ba ntse ba ipotsa potso ena Many obaneng of the people have even changed. They are still asking themselves this question. ba bang ba Why? bona potso ke re na obaneng mohlomong ebile modimo o ka nna ha ntsebe Some of them, they are asking themselves, why is it that God doesn't know about me? dipotso tsena re ipotsang tsona letsatsi ka letsatsi All these questions that we are asking ourselves day and night.
gore mohlomong modimo ha re tsebe that maybe, just maybe, God doesn't know. ha re ipotsa dipotso tsena When we ask ourselves these questions, dipotso tsena mohlomong re re na e ka ba modimo wa rona o na le rona we na are asking ourselves, is God really with us? sengwana re kopana le moprofeta Jeremia le modimo wa This hae morning we meet the prophet mo Jeremiah and his modimo wa God, hae a mo totobaletsang o ba ke modimo ya where tsotellang God reassures him that he is a God who cares. Jeremia o fumana mantswe ana o tswa ho modimo wa hae Jeremiah is getting these words ke from o his God. tsebile ke so bope mpeng ya I have mmao known you even before I created you in wa your mo mother's womb. totobaletsa o ba Jehova ke Jehova ya He tsotellang reassures him that Jehovah is the Jehovah who cares. o re Jeremia o se bopua sa ka ke o He says tsebile unto him, Jeremiah, you are my creation. I have known ke you. a tsotella le pele o tla lefatsheng lena ke o I care tsebile about you. Even before you came into this earth, I have known about you. ke o tsebile ka dinako I tsotlhe have known you at all times. ka nako e nngwe le e nngwe selemong se seng le se seng At all times, at every day, ke a o every tsotella year. wena Jeremia ebile ke a o I tseba care about you, Jeremiah, and I even know you. e ka sitana le matsatsi a tshiu tsa hao tsa ho phela ke a di Even the tseba days of your life, I know them. ke a tseba o ba le moriri wa hao kampo nomoro ya moriri wa hao ke e kakang ngwana I Jeremia know even that. How many hairs do you have on your head? sena se hlalosa o Jeremia o ba modimo ke modimo ya This tsotellang explains to Jeremiah that our God is the God who cares. ka dinako tsotlhe modimo ke modimo ya At tsotellang all times, our God is a God who bane o cares. tsebile qalong ya Because motho he has known you from the bile o ntse beginning. a tshwere le kunutu la qetello ya Even he motho knows even the secret of your end. ke modimo ya It is the tsotellang God who cares. wena le ha o ka rata o itlosa lefatsheng lena ha modimo a so rate o ke ke wa Even tsamaya if you would like to take your life and commit suicide, but if God hasn't liked that, then you won't die. modimo ke modimo ya The tsotellang God, our God, is the God who cares. se modimo wa nama motho wa nama wa It fetoha is not a God who is like me and you because we normally modimo change. ya o beileng fatsheng lena ka thato ya The ona God who put you on this earth, o tseba tsohle tsa He hao knows your everything. o tseba maswabi a He hao knows your sadness. o tseba mahlomola a He knows hao your sorrows. bane e le modimo ya Because tsotellang He is the God who cares. o tseba address ya mo o dulang He even knows teng where you stay. o tseba ka more ya mo o phelang He knows even teng all the bedrooms where you live. bane e le Jehova ya Because tsotellang He's the God who cares. le ha ekaba o dula ka hare ho Even mahlomola if you are living a le ha ekaba o sorrowful dula life, ka hare ho even mokhukhu if you are living in a le ha shed, ekaba o dula ka hare ho even if manshene you are living in bane a le hole, modimo He ya is the tsotellang God who o cares. tseba lebaka la o ba o baneng o le ka nako He eo knows why you are there. o at that tseba time. lebitso la hao He even knows your name. o tseba le mabitso otlhe ba o fileng ona He batho knows all the names bane that ke people are modimo calling ya you. Because tsotellang He is the God who cares. o tseba o baneng bana ba hao ba phela tje wena o sa He knows rate that why wa are your kids tseba o living ba like this when qetello you ya don't like? keledi ya hao e tla He fella knows that neng when will your tears end? bane e le modimo ya tsetellang Because He is the God who ke a cares. dumela I believe o re ka dinako that tsotlhe at all times mo bophelong re na le in mathata our lives we have re trials and opola o ba tribulations. mohlomong re tlile lefatsheng We lena think that we came ka onto this earth tshohanyetso. by mistake. maybe re tlile lefatsheng We came lena onto this re earth. sa budgetelwa ke batswadi ba Maybe rona our parents didn't maybe re budget for tlile us. lefatsheng lena Maybe we came ka onto this di-mistake tsa batswadi ba Ka rona phoso tsa batswadi ba rona. tseba Just know o ba that modimo ke yena ya tsebang obane o tlile God lefatsheng is the one who knows why to modimo came ke yena on this ya earth. tsebang oba ke ka lebaka la eng o etsahala ntho tse jwalo God bophelong knows bao why is it that le ha o all ka re these are mohlomong happening to modimo o you. ntahlile Even if you can feel that God has Jehova forsaken you, ke yena ya tsotellang God is the one who cares. mo o phelang le batho
where you live with people. hlomong o nahana ba o rata mohlomong o nahana ba o Maybe you fetotse think they like you. some hlomong they really mofutafuta wa like you. batho ona wa pele ga gago a o There's a whole utlwisise lot of different people in tseba you ke that fela don't jehova understand. ya o Just know tsotellang that Jehovah is the one who cares neso for le wena you. kgaitsedi Brothers and sisters, wena mme wa ka my dear mother, mo o dutseng where teng you are seated, ke rata gore o I tsebe just want you goba to ke know that jehova fela ya it is tsotellang God and only God who cares. bane modimo ke itse o tseba ka tsatsi le o tswetsweng ka Because lona we said God knows even your jehova birthday. ga a qala o tseba tsatsing lena God didn't only know you only wa today. tseba o ba o sane ora e tlang o tla etsang ka He o tla even etsalang knows ka what wena is going to happen to you in the o future. tsebile le pele mme wa gago a ka opola ka He wena has known you even before your mother thought about o you. tsebile le pele mmao a ka bitswa He motswadi knew you even before your mother was called a parent. dimo ya phelang The God who is ya living, tsotelang who is caring. o tsebile le mehleng ya bontatemoholo mogolo wa gago gore wena o tla nna teng ntate mokhukhu wa He gago has known you even before you were born, during that time of your grandparents, that you ke will stay in tsetolle this ya place. jehova It is because He ye cares. rerileng gore wena o phele mehleng ena He is the one who made you to live ke these tsotello ya times. It's because jehova of His e love reng and ke care wena ya loketseng go feta ka gare ya who has mathatana made you to go through all ke these trials and tsotello ya tribulations. jehova It is because ye He reng who wena o cares. tlamehile o phela maemong He ana says you would ke live in tsotello ya these situations. jehova It is because of ya His gore wena caring motho that you as a o person, be le mmala o that you mosounyana will be light tsotello skinned. ya It is because jehova of His care gore wena that motho you as a o be person, you will be motshwananyana dark-skinned. le mme wa gago a ke ke a o Even your fetola mother will not change that about obane you. modimo wa gago Because God, ke your ena ya o God, is tsebileng the one who has la o ka known nna you. monyamane modimo wa gago o Even if tsebile you are dark la o ka skinned, thoma your God has vetana known modimo wa gago o you. Even if tsebile you are a bit ke fat, God tsotello has ya known you. gae It is because of gore His o be care that jwalo you should be like obane le that. modimo ya Because tsotellang He is the God la who o ka cares. sebedisa dintho Even if you use bomme all ba these mehleng kind ya of things, kgale the ba ne women ba that sebedisa time, dintho tsena go thweng ke diampi ba they rata go used to fetola use the maemo a escamels jehova just to try and be ba rata go light-skinned. fetola maemo a bona They were trying to ba change sebedisa how they look dikhutukhura like, bomme and they would use ba the leka go ba ba batle because they were ba trying to be fetola maemo a beautiful, because they jehova are changing what empa God has done. tseba But just know this, modimo wa that gago God, your ke ena ya o God, is the tsebileng one who knew la o ka you. etsa mascara modimo wa Even tseba o if you can do all feiki those wa mascara, tseba God ke knows modimo what ya I can He tsotellang is the God la o who ka tla ka cares. di-manicure pedicure Even modimo wa if you tseba come with these ore o manicures, feiki God obane o knows tseba that you sebopego are sa fake because He gago knows you the way you are. Hallelujah. ka gare o maemo ana In this situation, a bohlokwa in this important situation, modimo o ratile o le the jwalo God has loved you even o the way bohlokwa o you le are. bophelong You are very important obane in modimo life ke ena ya o because kgethileng you are chosen by modimo o God. tseba wena God knows you. gore ke ka lebaka la eng o phela What is the reason wena why mme you wa are ka living? You, my dear modimo o mother, God kgethile has chosen gore you bophelong that in this life, mohlomong ka nako ye nngwe maybe at o be le times, bomme you will be with ba other tlang go mothers lwela lona who will be mafumadi with all the other ba mothers, bua mantswe a and reng they speak these kapa ba words, buile mantswe a or who reng spoke these words. wa thintho mfazi wa thintho You strike a mbokoto rock, you strike a obane le woman. modimo ya Because tsebang ke Modimo ya ya le tsebang, tsotelletseng who cares for you, gore le sekebe la so that sotleya you do not get into trouble. bomme ba jwalo ka bo Lillian Ngoyi The mothers like our modimo o Lillian tsebile Ngoyi, gore ba tlamehile ba phele mehleng God knew eo that they were supposed bomme to live mawini in those madikizela times. The mandela women like Noah modimo o Mandela, God tsebile knew ga banne that ba botsa potso ena when they were obaneng asking this gore question, ba teng ba why, kgethilweng that they were ga o chosen ipotsa ones, potso when you wena ask mme yourself as a modimo o mother, tsebile God has gore known bomme ba jwala ka bošhalat that maqeke the mothers ba that tla are like nna Shalom teng Matleke,
they will be hore ba there. tseba And then they hore knew maemo a bomme a tla that fetoha the women's ha ba ka ba situation will ipotsa change. potso They never asked bomme le themselves. nsusumene ha ba ka ba ipotsa The men like- potso women like ba Susan, tsebile they knew hore that modimo a tsotella God cares. o kgethile He has bona chosen them. bomme le joseph ha ba ka ba ipotsa He knew potso that women like Helen Joseph, they hobaneng didn't ask ba themselves tseba why. They ke bona know ba that they are the kgethilweng chosen ones. bomme sophia dibrain ha ba ka ba The ipotsa women like Sophia potso DeBrain, they never asked themselves hobaneng why. ba Because tseba they know modimo wa that God tsotella is carrying bomme women. Reina Musa ba ka ba ipotsa potso Women like Regina Musa, hobaneng they didn't nna ask ke themselves, sotleha why am I hobaneng suffering nna like this? maponesa a ntlhekefetsa Why are the policemen, hobaneng ba abusing me like o ba this? modimo He knew that ke yena ya God is the tsotellang one ba who cares. tsebile They knew o ba that modimo God o na le bona is with ka them dinako at all tsohle times. ke jehova ya He is the tsotellang God who cares. ka o ngwaneso ya halalelang And so, brothers and sisters, wena ntate wa ka wena ausi wa ka our wena kgaitsedi dear ya ka brother, our dear sister, mona lefaseng a wa tla ka here phoso on earth, you are not here by mistake. ha ona mona a wa tla mona You lefaseng didn't come on this ka earth. tshohanyetso by you are not mistake. part of the emergency Ha ho product pa- a tlileng ka ha wa tla ka tshohanyetso. You are not tshohanyetso here by emergency. modimo o na le sepheo ka wena God has hobane e le purpose modimo ya about your life tsotellang because He is the God who modimo o na le cares. morero ka wena God has a purpose hobane with modimo you e le mookamedi ya because He is renang the Holy ka One. oo That- se therefore, ikgelle fatshe Do not ngwaneso look down on tseba yourself. le Just know wena that o mookamedi ya you are the renang one of those highness. lona bomme You, our dear mothers, kgweding ena in this month of women, tsebang le a rateha just know that you are loved. ha le ntse le ipotsa dipotso tsena tse thata When hobaneng you are asking yourself these difficult o re questions, nahana lefatshe why? le o When fetoetse you are thinking that the earth has turned their back on them, tseba just know that modimo wa o tsotella God cares about you. modimo wa o rata God loves ha o you. tsotelle ke motho wa Not only lefatshe the people on ha o this earth, tsotellwe ke moahisane wa hao not your ha o neighbors, tsotellwe ke ngwaneno not only your empa brothers and modimo sisters, o a o tsotella but the God, unconditionally He so unconditionally cares about you. o tlile lefatsheng lena You are brought o onto this bohlokwa world. lefatsheng You lena are very important tseba o on this earth. motle Just know that you are nobody's gonna beautiful. tell you mme wa ka ha o Ha hona motho ya tla o motle jwetsang hore ha o ya ona motle. motho ya tla o bolellang o ba There sefatlhego sa o mohlomong ke se No bifileng one will tell you a ka that nna o your jwetsa face gore is not so mohlomong ga clear. wa bopeya Maybe they gantle might say you a are ka not nna o well jwetsa gore built. shape ya gago They ya might say ntle that mmele tseba wa hao fela ha ke wa ema modimo ya hantle. tsotellang Empa it is ga only o na God taba who le cares. motho wa nama Don't care about gobane people motho on wa this earth, because people fetoga change. jehova wa o tsotella God Wa loves o you and cares rata. for you. phuteo e halalelang Brothers and ga le ntse le sisters, ipotsa potso gobaneng while you are asking yourselves tseba why, fela lebine a ba ntse ba le just hlekefetsa know that when le they re are ke abusing phela ka you, boiketlo ka just ntlong sing ya the hymn that jehova says "Ke phela ka boiketlo ka ntlong ya Jehova." ga ntse o le boima When it is difficult in dula life, mangweleng o khumame o rapele just pray at all times, kneel ga o down kopana le and potso pray. ena motlhomo o nagana lefatshe le o When fetoetse you are having this question, you think tseba the world has turned your back kreste against ke them, karabo ya just know gago that Jesus Christ ga o is na your le only obaneng answer. tseba When you are thinking all kreste those, o just teng know ka dinako that tsotlhe Jesus Christ is ga o always ntse o re there. obaneng dula o tadime When you are golgota asking yourself why, obane just stay and look kreste at ke yena ya o God, because tsotellang Jesus Christ is the only ba one who jwale ka cares about tafita you. o mo pesalome Just a be bua like moya David ntse in ya his rana Psalms and saying, moya wa ka ke o modimo fela "Moya wa ka o mo Modimo nka fumanang fela. It is phomolo where I will find obane rest, poloko ya ka because my e tswa salvation, wona it comes from God. moya wa ka o fumana phomolo My ho modimo soul fela gets its rest from God. ke o modimo It fela is only e seng to o batho God, mo ke tla fumanang not phomolo on people where we'll get our rest. ngwaneso
o ke ke wa fumana phomolo molekaneng wa You hao, will not find rest on ke your ke wa partner. fumana phomolo baneng You beno, will not find rest on ke your ke wa siblings. fumana phomolo bo mme ba You kereke, will not find your empa o tla fumana rest phomolo o on Kreste. women, but only with Ke o Jesus Kreste Christ. fela It is only with mo o Jesus tla Christ arabuang. where you will get all Ke your ka o a o answers. qetella That is why o re at ka the dinako end, you tsohle say ka dinako morena tsohle, wa ka Morena o wa ka, o nkgopole nkgopole. ha o ntse o ipotsa potso When you are ena asking yourself that o re ke a o question, you rapela are saying, I ee pray ka unto you, metsotso dear God, at all yotlhe times, dear ke a o Lord, I pray rapela unto you, ha o dear ntse o Lord. ipotsa potso When you are asking ena yourself that ee o re question, jesu ke a and o you say, hey, hloka Jesus, we need ee you. ke se ke o We tlholohetse long for ha o you, le dear Lord, boima when it is o re modimo hard. wa ka We say, ha dear o se o le Lord, when it boima is difficult ha o in ipotsa life, potso you ena are asking obaneng yourself o re why. bapa le Then you nna say, come closer to dula me, le dear nna Lord. modimo wa Stay ka with me, dear kgweding Lord. ena On bafumahadi this Women's dulang le Month, modimo wa let lona us stay with ka re o our God. ditsietsi Even inside dulang the le trials and modimo wa tribulation, lona we stay with ha our keledi Lord. keleketla When you are always dula le crying, modimo wa you stay hao with your o Lord. o tla bapa le He will wena always o be bane ke beside yena ya you, because He tsotellang is the only ha o one le who boima le cares. tshwere ka When it is thata difficult ha and bomme everything ba is le not going through, hlekefetsa when you are being ha le abused hloka as women, balekane when you do not have dulang le partners, modimo wa stay lona with your Lord. dulang le modimo wa Stay with your lona Lord. o bane ke yena ya Because He's the tsotellang one who cares. kreste a le etse ka May ore God bless you. amen Amen. Hakina kina emolefa ati ya kutlela mbohloko ya kantopola buime ya kantopola haisi wena fela haisi wena ha re rapeleng modimo ntate modimo mora moya o halalelang qoboshiane senatla sa lehodimo hoseng hona hwa letsatsi ha re se re kene kgweding ya bomme jwale o tla ka mantswe a moprofeta Jeremia ho rona modimo mohlomong e ka re o bona maqakabetsi eo re leng ka hare ho ona ka hare ho malapa a rona mohlomong e ka re o bona dillo tseo re dulang re ntse re dilla ka mehla le matsatsi mohlomong e ka re o bona masitla dibete eo re leng ka hare ho ona morena a kana le matla ohle e ka re o re bona jwale hore re se re le qetellong ya maphelo a rona ba bang ba rona re se re bile re batla ho inehela hobane ha re sa o butlwa modimo ebile ha re sa o bona ebile re tsamaya re ipotsa dipotso hore na ebe o ntse re utlwa dithapelo tsa rona modimo kgweding ena ya bomme ba bang ba rona ebile ha re sa bona le molemo wa ho keteka morena mathata eo re leng ka hare ho ona a bileng a re nyahamisa le ho tswela pele ka maphelo a rona modimo jwale wena hoseng hwa letsatsi lena o romela mohlanka wa hao morena kana le matla ohle o romela mohlanka wa hao hore a tlo tisa mangwele a tetemang hore a tlo re tsebisa ka tsela eo wena o re tsebileng ka teng re seng ho tswalwe ka teng morena kana le matla ohle jwale re tiisitswe dipelo ka lentswe lena leo wena o re fang tiisetso modimo ya hore le haebaneng ba lefatshe ba re fetohetse le haebaneng di-family tsa rona maloko a rona a sa re thabele le haebaneng re tsamaya kgohlong ya meriti wa lefu modimo wena jwale ka jeno o re fa tiisetso morena kana le matla ohle hore o re tsebile re soka re botswa ebile o re ratile o tseba le qole ya meriri ya rona hore na di kae morena kana le matla ohle
ke ka hoo le boseng wa letsatsi le morena a ka na le matla ohle re tlisa ditanki le diteboho ho wena modimo re re utlwile morena lentswe la hao le re matlafaditse konyana ke rona bana ba tlileng ka hare ho tempele ya hao modimo re tla ka dikgapha morena a ka na le matla ohle jwale re a tseba ebile re na le tshepo ya hore le ha e se ka jeno modimo o tlo re hlakola meokgo eo hobane o re tshepisitse lentsweng la hao wa re santsaneng re phela lefatsheng lena re tla bona botle ba hao jwale morena a ka na le matla ohle re a leboha ka tsena tseo tlong ho re fa tsona morena a ka na le matla ohle re kopa tsena le tse ding ka lebitso le matla la morena e leng mmoloki wa rona Jesu Kriste a bokwang ka o sa feleng amen Are